дар вилояти Соғ давоми 9 моҳи соли 2022 182 нафар ба вируси норасоии масунияти одам гирифтор шуданд. Дар мубталошавии бемории бештари ҳолат аниқтараш 120 нафарашонро мардон ва 62 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. Дар ин бора Абдумавлон Абдуллозода, директори маркази пешгирӣ ва мубориза бо бемории пайдошавии норасоии масуният дар вилояти Соғ иттилоъ дод. Вай мегӯяд ки бори аввал дар маркази назорат ва пешгирии бемории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1981 ҳодисаи аввали беморӣ ба қайд гирифта шудааст. Баъдан дар соли 1982 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико номи бемории пайдошудаи норасоии масуният номида шуд. Теймур Шарипов, муовини директори маркази пешгирӣ ва мубориза бо вируси норасоии масунияти одам дар вилояти Соғ земни суҳбат афзуд ки шахси сироят метавонад дар муддати то 3 ё 6 моҳ мавҷуд будани вирус дар хонро ҳангоми ташхиси лабораторӣ муайян кунад. гуфтан мумкин аст ки дар марҳилаҳои ин беморӣ, марҳилаҳои сеюм ва чорум беморӣ баъзе намуди аломатҳои беморӣ, дигар намуди бемориҳо дар шахси гирифтори беморӣ муайян карда мешавад ки ҳамин аломатҳои бемориро ба назар гирифта духтурҳо метавонанд ки барои гузаштани ҳамин намуди ташхис ба мо бо намуди роҳат ба мо фиристонанд. ҳоло дар вилояти Соғ таҷҳизотҳои замонавӣ бо усули нав дар назди бинои маркази санитарию эпидемиологӣ дар вилояти Соғ ҷойгир аст. Таҷҳизотҳои марказ имкон дорад ки ташхиси беморро дар муддати аз 3 то 10 шабона рӯз муайян намояд. Дар ҳолати шубҳанок баромадани ташхиси шаҳрванд аз ӯ ташхиси аниқ гирифта мешавад ки муддати муайян шудани он 14 рӯз мебошад. Аммо сокинони кишвар метавонанд аз ташхиси оҷилӣ низ гузаранд ки муҳлати муайян шудани натиҷа 30 дақиқаро ташкил медиҳад. تشخیص ایمونوفرمنتی نتیجه تشخیص داده می شود از 3 روز تا 10 روز. در ما با تجهیزات حاضر زمانه عبارت می باشد که با اصول تیف تشخیص ایمونوفرمنتی میگه. این به حساب با همین تجهیزات ما تشخیص خود را میگذرانیم. در اگر چقدر که مراجعه کننده باشد ما میتونیم از 100 تا 400 نفر گذرانده میتونیم. дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин ҳодисаи сирояти вируси норасоии масунияти одам соли 1991 ба қайд гирифта шудааст. Ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии ин беморӣ маркази ҷумҳуриявии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам таъсис дода шудааст. имрӯзҳо дар 55 шаҳру ноҳияҳо маркази пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам фаъолият намуда ба ниёзмандон кӯмак мерасонад. ин сироят асосан бо 3 роҳ аз одами сироятёфта ба одами солим мегузарад. якуми ин роҳ бо роҳи хун гӯем, бо роҳи хун мегузарад ки ин дар ҳангоми масалан ҷарроҳӣ намудан, дандон кандан ё ки амалиётҳои тиббӣ гузаронидан, як сӯзандорӣ як нафарро гирифта истифода бурдан, ҳангоми хун рехтан ба одам бо ҳамин роҳ гузаштанаш мумкин аст. роҳҳои дигари гузариши беморӣ бошад аз модар ба кӯдак ҳангоми ҳомиладорӣ, таваллуд ва ё ширмакунӣ мебошад. Тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба вируси норасоии масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният кафолати пинҳон нигоҳ доштани бемори шахсе ба вируси норасоии масунияти одам дошта дода мешавад. Дар айни замон доруҳое ки барои боздошти афзоиши сирояти вируси норасоии масунияти одам дар бадан равона карда шудааст мавҷуд аст. ташхисҳо ройгон ҳаст, ҳамаи хизматрасонии тиббӣ ройгон аст. дар кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст ки шахсони гирифтори ҳамин сирояти вируси норасоии масунияти одам шахсияти онҳо, ному насаби онҳо махфӣ нигоҳ дошта мешавад. роҳҳои пешгирии беморӣ ин алалхусус худдорӣ кардан аз алоқаи ҷинсӣ тасодуфӣ мебошад. ҳангоми масалан ба кошунои ҳусн муроҷиат кардан таҷҳизотое ки умумӣ истифода мебарад бояд ҳар як зан яъне арӯзшаванда бояд таҷҳизотҳои худро ҳамроҳ гирифта равад. барои пешгирӣ бояд мо ҳар як инсон тарзи ҳаёти солимро бояд
интихоб кунем, ба варзиш машғул шавем, аз роҳҳои бадаҳлоқ дур бошем. طبق اطلاع عزیزا نیازمتова طبیب شعبه ارزیابی و بهادهی سالهای اخیر با روح علاقه جنسی به مراتب افزایش یافته است. از سال 1991 یعنی از روز پیدایش بیماری در کشور 2522 نفر در ولایت با روح علاقه جنسی سرایت یافتند که این نشانداد در سال 2022 به 172 نفر رسیده است. نسبت به همین دوره سال 2021 8 حالت زیاده است. با روح از مادر به کودک باشد از سنه پیدایش بیماری در ولایت 129 حالت بوده. سال 2022 5 حالت به قید گرفته شده است. اگر با معلومات‌های اموری رسمی سالهای پیشتر نظر افکنیم، سالهای تا امروز نشمندانی تزریقی که به این بیماری گرفتار می‌شدند عین زمان باشد با راه علاقه جنسی به قید گرفته شده ایستاده است. از سال 1991 این جانب در ولایت سوخ 3410 نفر با ویروس نورسایی مسئولیت آدم گرفتار شدند که 2133 نفرشان را مردان و 1277 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهد. تا امروز از نشاندهنده مذکور 990 نفر فوت دیدند. در سال 2022 باشد این رقم 10 نفر بوده، نسبت به سال 2021 5 نفر کم می‌باشد. طبیبان میگویند که انسان از سرایت ویروس نورسایی مسئولیت آدم نمی‌افتد، تنها در حالت گرفتاری به دیگر بیماری‌های وابسته به این حالت فوت دیده می شود. از همین 3410 نفری گفتیم، این حال 2420 نفرش به توابط ضد رتروویروسی فرا گرفته شده است. این گونه توابط ضد رتروویروسی می نامند. داروهای ضد رتروویروسی اساساً وایه‌های کمبینی میگوییم ما از سه وایه از 3 تابلتکه در یک تابلتکه جای کرده شده است و این نمودی توابط هم به کودکان هم به کلان سالان تعیین کرده می شود. باید گفت که با این بیماری کودکان تا 18 ساله نیز سرایت یافتند. در این دوره یعنی از سال 1991 تا این دوره در ولایت سوخ 124 حالت گرفتاری نابالغان به قید گرفته شده است. در سال 2022 باشد این حالت 5 نفر را تشکیل می‌دهد. گزارش سید مختار سید ننور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.